Futbol oynayabızmı yigitler? Bir necha haftadan Qozonda futbol bo'yicha dunyo chempionati gullashak. Bosh qalaga Portugaliya, Germaniya, Fransiya ham boshqa bek ko'p illardan futbolchilar kelashak. Biz mana bugun Etnaga keldik, chunki bunda da chempionatdan birda qolishmaylar. Etnalarning o'z chempionati. Hazırma. Necha yoshlik bolalar bunda? 2008 yıllar mı Dağıstan'dan? 2007-2008. 2007-2008. Bunlar 4. klas İstanbul. 4. 5. klas. 5, 4. Bunda родительский взнос var. Oyga 50 so'm to'laylar. Bir oyga 50 so'm. Bu qiymatli o'yindir. Ana yarışlarga borganda tege shirinlarni Rayon iyi. Transport beradilar. Питаниега командировочный акча beradilar. Bular o'yinchilaringiz da bordir. O'yinchilarning ichi bor. Yarış bo'lmasalar jirmaydi. Qiziqsizroq kerak. Yarış bilan qiziqtirasiz. Rubin'nin de 2. kalansı oynagan var. 6'ga 2'me verip kaytardılar bizde. Paşamda. 3 yıl verip 2'mine 3. yılga oynardı. Bir kişiye отказ bilmiyorum. И условия бітіресін әбі. Председатель малайма, уборщица малайма, не видим, şey требования да. Selam yigitler. Ko'pdan yurysizmi futbolga? Necha yil yurisiz? Men 4. Menda 4. O'shamsan futbol o'ynab? Narsa старший футбол. Я вратарь. Вратарь был уши. Мен нападающий. Мен надо нападающий. А qaysi komanda uchun bor etasiz? Real Madrid. Men Real ham Barcelona. Ammo oboyingiz ayta, kimdir Ronaldo uchun, kimdir Messi uchun deydi. Men Ronaldo. Kim Messi uchun? Nega sen Messi uchun? Messi. Messi волшебник. Лайватра не Ronaldo. Может и Barcelona. Ammo Ronaldo bor, ham Ronaldinho bor. Ularni nechga ayiradi? Ronaldinho 9. Ronaldinho 4. Busi Aliga. O'zgash futbolchi bo'lasizmi endi siz? Men vratарь. Men нападающий. Barig'izda futbolchi bo'lasiz kerak shulay. Men защитник. Ko'p ақша beradi. Futbolchilar ko'p ақша ishlaydi. Ko'pmi ishlaydilar? O, Ronaldo 10 milliardlar oladi. Bir oyga 80 million yevro. Siz qayerdan bilasizmi? Videolar bor О! Как ты мог? Пропустить. Ничек кірді топ? Aybat. Aybat kірді. Әдешлеп сәді кірттік. Ничек кірттірдік? Аяқ жетмеді. Аяғы ұстырыға керек ебі? Bu bir de malaylarını отвлекает урамdan. Iya. Var uramda nişe bilir yine. Köndedir, terbiye verir. İyi. Temaki tarta başlayın, sigaret tarta başlayın, pivo içe başlayın. Bizim işimi tartmayın. Meydan ben 8 tartsağı spor bulmayın. No spor bile olsa Messi'mi tövül deyip anlatam indi. Selametlik meydan birinci akşa bitiresiz demek olarak sigaret, pivolarla. İkinci zdravye yazın. Üzeriniz satıp alıp üzerinizin zdravye yazın. Şef oyun qarıyız. Yigitlar buldura. Rizvan! Kubratma! Nima kubratasın? Sen yol etasizmi deydi? Iya. Amina sen gil vrachar bo'lib qolgansan. Iya. Amina yaxshi vrachar nega bo'larga deysiz? Bilmayman. Ana futbolist nega bo'larga deysiz? Eng yaxshi futbolist. Техничный. Скорость. Nechik sonda yaxshi? Скорости bo'lgan, dribbling bo'lgan, Техника. texnika bo'lgan. Futbolchi bo'lish uchun ishlarga kerak. O'qirganmi bir yerda? Yo'q. Aybat o'ynashga kerak. Aybat o'ynagach seni ishlatadi. Shaqir bolalar. Shaqirganlar o'zim borib prasmotrga borasizmi? Amina sizning chempionat bo'lasini bilasizmi siz tezdan Qozonda? 14 kundan so'ng. Iya. Barasiz kelamsiz onda? Barashaqsizmi? Bor
Barışamız mı? Мутахаров менә сез баяда әйттегез теге фанат булмасаң эшләп булмый дигәнрәк фикер әйттегез. Ie. Менә мин интернеттан караган идем, Корбан Бердыевның айлык зарплатасы 12 миллион чыга. Ә менә сезнеке күпме икән? Ya meniki har tigi yıldan bolее-менее нормально bo'la boshladi. Зарплата ko'tarildi bizda. Demak, siz qanaqa? Ie, qanaqa poka. Ie. Ellik нашар ishli boshlaganda bigazi. Har ekranni vaqtini ko'tarar, har более-менее нормально, men доволен. Өйрәтәсез бит инде менә тренировкаларга без ярышларда катнашырга бит. Ә менә киләчәктә бу малайлар футбол белән берничек язмышларын бәйли алалармы? Бәлки ул теге Ну, арасында любительләр гына булып бар. калалар. Способный малайлар бар. Битиришсиннән футболистчыкмы, конечно. Но желаниелары булса, кайберләрне чыгарга возможность бар. Үзләреннән тора. Ну, biz ana әйтеп бетереп булмый инде теге здоровье кирәк иң беренче. Зур спортка чыгу өчен анда бит бик яхшы здоровье кирәк. Здоровье гына да түгелдер, бәлки элемтәләр дип әйтәбез инде татарча. Но Гади кешеләргә бар микән? анысы да бар инде. Джейкинде кичкенә площадка бар, мини футбольный искусственный газон белән. Шунда уйныйбыз, но зур площадка юк. Азыр площадканы берничек салдыру мөмкинлеге тумадымы? Юкмы андый? Пока тумады, но була дип әйтәләр, кайчан була дип белсез пока. Булырга тиеш. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are. Менә шулай дуслар, әтнәдән миллионнарсыз да менә дигән футболчылар үстереп яталар. Бәлки аларның барысы да футболчы да булмас, ләкин алар бүген бәхетле һәм бу эш аларга ошый.